omutwaisya abafumu bana okwetombwitwa kwebembirwe mukuru w'entebe yo kubanza Omar Kanjara omutawuni kanso eya Kanungu ubwo bari kutware baroha aha polisi okuhababira Aneti Kenori Bagumizengu atwire n'abajuma ari kubiba kandi emirundi mingi abanyangarize no kubatera amahembe omufumo ogwo kuyijire ogwo mukazi yakwatwa ebiro mushanju byo kwezi kwikumo kuyakwasigwe bijo wanje bangambe n'abajenteza nanye kacyamani wo mwanya oguni n'abakachiko kanje nikirunje omuntu yakwatwaga nanye munyete mpikeho ndebe nkakase nko kumwamuleba bakama banje bajya hamwe toka gandumbisaga omwana wanje toka gamutekaga mukanikagagambire ngo kanjezaho narema wateko omwana ryarema none hati noza kufa n'umukazi wanje ngutorafe ngabo kujoseteza amahembe zikuburire ngobwe hafakari kakazi nimbiha Omuhwezi wa DPC wa Kanungu Agretwesje kwatandikire kugamba agambira abatura ngo bareke kwicerereza omahembe kureka abajunwe okushaba niyo solution eri kugira ki mwamutaka basa kushabiraga amahembe you consult other leaders in other district ezo milioni 15 zibari kugamba mazima wazi kwatoka zago mahembe niza kuja kutayongeza bei bakateza ngo omuntu yaba ine stani yeye neberi stani yeye wewe nkanko omuntu yaba tishirize kugirekura naho twokushaba twakora gushima mwamanya ngo omuntu yikiza ngo ine stani tushabe nagikiriza ngo ero tugishabire tuzakushabira Aneti Kenori orukutekatekwaho ayehakine byona ebiro kumugambwaho nanye kagumantegerize ngo amahebe gagireki ije ganyiti konkanyo wande tinyine mahembe umwizina rya Yesu nabari foroze na Yesu Godfrey Karabenda orumeya wa town council eya Kanungu najangwe mishango nkeji eyesereneretwa mu ofisi ye nitumanya ngo emizimu eriho nesa kagicyenda kimuzo mu mpunu ati nabakeza rero amahembe go agokona gabaganda n'abantu amahembe go ndibagagura batombi box nyine batwara baza kutunga amakuraga gashakwa weza Wilfred Omar Kanungu.